Kia ora te whānau, anei anō māu ki tāwharau me etahi akoranga mamau o Toa Jiu-Jitsu. I te rangi nei, kei te ako tātou me pēhea te puta i te hereringa. Ka tīmata ki konei ki te hereringa. Ko te whāinga nui, kia anga whakararo taku kōnui ki te papa, kia pai taku tahuri ki te honu. Engari, e tino nei te wā kia tātou na te mea ki te torotika taku ringa, kua mana te hereringa. Nā reira, kōnui ki te papa, tahuri ki te honu. Ko tai ki te honu. Engari, me tūpato tonu tātou no te mea, kai aia tonu taku ringa. Nui ngā mahi mō rea rea i tae ana ia, pērā ki te tapatoru me te here pākau. Nā reira, me tau taku tinana katoa ki runga i te hoariri ki te tāmia i aia. Kia pai taku tauhipa ki tautaka. Taumahi anō. Kōnui ki te papa, huri ki te honu. Tāmi te hoariri, tauhipa ki tautaka. I nā nei, māma noi ho te hono i tēnei ki ngā mahi ko oti ke i a tātou. Pērā, taupiki i te hereringa. Nō reire te whānau, koe rā ngā mahi o te rangi nei, kia kaha tā koutou whakaharatau, Toa Jiu-Jitsu.